ونعم مصباح السلام عليكم. نا 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 نا. Salamu alaikum, nitengwe na mbeshaye, talelo lijihudumu, vimeri mshangirie, azali Partagez la vidéo. rumu, yemfia ونعم حمد مباي السلام عليكم. ونعم دمباي السلام عليكم. حمد مباي هون لا تصافي أصلا بمودن جاوشي أنتو شيا نبو بدم راهو watukufu ikao pumzika ikao ikao kama security ukiona majimbo do talazuzi ataondoka njia. أعوذ بالله من الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vive le président Azali. Najimbo wewe unibalia swa. Mwana Ahmed Hassan. Bai kartushidara parana artungobirana bai. Kafanya raparana babi bamedi bano. Ndi mwana nyuho. Ai, anze visa ziya. Mwanama ringarigaya assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. watukufu ikao sika wazima harma imahadisia hatu Wanama Ibrahim mnajimbo wewe ni badia sof atatimtia harmaye mnada hindi harmaye soneria hangu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شدادي كواني داركوكا بازيما warwa sawanjia bese mfikirie songi njema hauka amade ile mwambia ngasina mbambu dabanu siremwani buhuona za kweli njaka ushinda ujareke wazima tsibahi bavuni mwale buhuo hilo sha gasina takriban mwezi wanu ya internet ikao dionkorumia wala nilio kamisbahungo jonda shawiriho quartier internet ça bientôt déjà ça fanya mwezi yende mana nsono na harmon na studio hangu leo shanilio or studio mwanama Hassan Muhammad assalamu alaikum. Yesongio ba so ngamushawe son au kamtuishia ikangio ba namnambie ni rumena mnendo jina basi nga sina takriban mwezi wande mana leo mchono na harmaye ye studio kawaida ya hangu liko kabadzima reko ufanyala manzishi na la machopicho reko tia harmaye zi video zangu ces derniers temps au kazi la pia murumia mo internet non sina internet ngamerma problem kabisa mala sidami hamiche c'est presque dans le secteur ngasarma problème ya fibre que ce soit SFR Orange Bouygues Free pia ngasarma repriva internet repriva télé ça fait déjà un mois mala niryo edemana leo ntono na harma studio kawaida ya hangu kabazima sireje harma telefoni hauka ngamdumio ye 4G Oskole wenu kawaida rijabanu gartikarlaula wakaba sinani jabu ya ukakarja paro rudi randi 2016 rilio armweze rezozinu ribabu hao ridafianyo rilio dingoni ma siasa jimla ya al-imamu
ri aminio leo ngarinjia wawisarinjia harmale kodo hondo lahe grand événement manama ikibala assalamu alaikum isarinjia harmaye grand événement ikawo de lindao wa Komori en 2024 na do chagua rais wa daula riwono juzi yemadhamana wa CRC nane mouvance présidentielle et ma partisan wa Pontipia wa karma chez wa Shanzwani wa chagua wa annoncé officiellement les 4 gagnants les 4 gagnants. Ça veut dire de wendo harmazen chaguzi hadaraja ya rais na al-imam Azala Sumani na de ma gouverneur ikaongwa dunga nao naye na de mwana yasi Ibrahim Mzee harmashi si washangazija na madame Shamina Mohamed harma shesiwa Shamwali na Dr Zaidou harima shesiwa Shanzuani yabo ubishi ukomu les dés sont jetés, le train est en marche. Abasainu warupia rihisa rigabili za uchaguzi za 2024. Yeulona zohaba mujo kurubie marahia. Yeutona zohaba mujo fanyela siasa shikomori. Shayo kabasi namna risijo igabili. Haina namna siasa ijo huja. Haina mpade ijo ulaia. Haina direction ijo dirijewa. Gardo higabili rifanye siasa hamade namna rajipanga rifanye harima wakati munu hata uhunra ya deuxième tour. Mwanama Haji Isa salam alaikum ikabili ketsi upara j'ai eu un contre-temps njashida na upara mwanama Haji shakafikira mtu upara swada ban masihu swada mdogutasi harma e sujet au skwale weyuna mina sujet mbili ikawo yenzima c'est un peu entre guillemets yonga jodi tanazuzi sha e sujet handani doka ikardo hanzari tanabahi zila na kaudu mwambia ni rangu mwanduni ya ukana ngabo wandu wajihabilio leo ya ukana wa ukinyume wa rais Azala Sumani wa maopposant kwa tuanza azali kwa tuanza sharia kwa tuanza haina barwaza ya itanziani kwa tuanza haina ranziba la tajehunde banu rikaudu merkana wawe terminusia hao darmez élections à 2024 sans exception rimwambia nikale tengo la razida mwingi baraka barwani wao pia litengo lor kan watanganya rimwambia kana terminusia hao des élections à 2024 tika uzamba mbali mwana Idris Musa kauzamba mbali rikaudu amba hey wao wanrika objectif yao wake voti banhena wakati wadoka voti wao ngwajo diwa zazilo amba pia wajama voti. Mais la question il est pas là. La question kaiti ya ukanangwa enda hauko atuenda on s'en fout. Auka sisi za rujipanga ranzibala hata vanu rifanye plan A plan B plan C pia risari mette sur table ngasi sur le champ garlindao yendumari baishe yendumari saivumbula sha rihisa ngasi tayari garlindao o wakati uje renjie ho mabangweni rishindane nao barnamaji zafanyiwa na zatufanyishia zifanyiwao na zijoka ufanyishia rishidane nao harima emarengo kako tuanda rishidane nao harimo mva uo haya ngarjo shidane nao he namna wowo wajoka uhanza almuradi ngasi tayari mbaro titi na iretene hindi harimo wananyasi waliombidila ikao duwaisa wajitayarisha wedao harimo zenye uchaguzi duwaisa wajitayarisha kao waja washidane na rais Azali hadaraja ya daula washidane ni magouverneur hadaraja ya zisiwa wawikao raisara wa Tanzania raisara kubali akana wanda uri washangiria ebaro titina retene harumwembidila ndukana haina wedo kandida harumwembidila waona jimbo waliheza 2019 ikaule jimbo hilo warudiwa botsenangu waliheza unuma ekabu anzuani mrivoti yekabu akomwari mrivoti ngarjo uruma mamili 30 mois halafu rechange constitution rejeyarmo constitution 2001 rejeze tournanti nzuani wa hundane ne shahirisha hao hey wanzuani wa Komori wa Ngazija wa Mali wa Maori
zendongo wao ambao le suala hilo izondongo za nrabo mukhallasu wallahi ladhim wa haina kandida ujujaha mwambiani garjo rejeze sharia ya constitution ya 2001 izo nrabo haina kandida ujojo mijini hani hajaharimwe mabavu ya hani hajaharimwe miraya ya hani hahea mweze media hamwabiana mnivoti beka mnivoti ngamjo change constitution ngarjo rejeze constitution ya 2001 ngarjo fanya wallahi la adhimi izo nrabo ngamjelezo ndongondar na bezo nrabo eya handani kabla unjar mweze mbili muhimu na mnabia mrujo kani kwa uraisi wa mahamitano ya jambe kana gamrumo mahamili halafu niko wanzuani warule izondrabo thumma izondrabo thumma izondrabo thumma izondrabo wautsi wanu ikao wamwambiao ni kweli kabati mbujo hunda uraisi yabo ya mihare ngurumo mezi mengo miraro mezi mili ay mahamili halafu harejeze constitution ya yo pia sanga mjoo kana izondrabo mukhallasu za tsuduganzi yo ndi handani iya bibi wanaona jawambia nikangu wajorejezeke constitution 2000 eman nambaka izondrabo kwa na ujua urejea roma constitution ya 2001 dabu ya ukane constitution ya 2001 en 2019 il révisé wa ce qui veut dire que ezaka 2001 izotimizo à partir de 2019 kanuni zinji za sharia ani article zinji za sharia zakaya ranzi 2001 azali ya vote ya parwa komoro wachague constitution 2001 ze kanuni za sharia hizo za rumishi hata za 2009 yezinji harimwizo kaziti harume constitution a partir ya 2009 yabu ngamanzo mungu yabali ugangi na akilinji na msomo wa daraja ya juu ya jianeleze namna njoka ukubali akangorejea harume constitution ya 2001 ala nyaukana ngamu artikli zinji za constitution ya 2001 zito existe ya mwandu ye constitution ya 2001 yamba ukana yamba ukana ye raisi ujovotewa harumwa sheisiwa ya jovotewa ngianzo akana ma vice president harumwa zisiwa ezirwa jina wa ma vice president wa ili a partir de 2009 ma vice president warende hawararu yabo ngamonzombra nabi namna mratoka ureje harumwa constitution 2001 na a partir de 2009 ma vice president waroha de 2 à 3 haina isiwa ngishona vice president na rais yo 2009 yabo e constitution 2001 isai pula pengwa la mwando pengwa la bili e constitution 2001 yamba ukana haina isiwa wajo ufanya ye tournante ani wajo ufanya premier tour watowe les 3 premiers après les 3 premiers wajo wachagulwa harima ezisiwa ezindwa jina na harima constitution 2009 ijayamba ukana ze election pia president na ma gouverneur ganzo harmonizewa zike wakati mzima yawa mwanzo mrana bie namna je wandu wao wanjoka ureje ya 2001 na bo 2009 ijai kata pengwa la bili pengwa la raro et constitution 2001 yamba ukana ngabo voto ma président des îles wao ngwajo nome des ministres des îles les constitution 2001 constitution 2009 jamba wanu kwa kama président wakama gouverneur halafu wajoka nome wakwati ministre wakama commissaire ile constitution 2009 wabo kwa chuma bianeza kweli kwa sababu nika yondo kwa ile impossible how bali kan gwardo warejeza hena mwa watu jado fanya referendum ngabo ya saya karamba 2001 wado paroma président 2002 waja waparoma ma gouverneur wado kama ministre des îles waja wa ministre de ma commissaire des îles ngabo ya saya tena ya ukana en 2001 constitution 2001
kemba ukana la sécurité intérieure les affaires intérieures ya hensi ngazijo ujerewa nezisiwa. Ça veut dire qu'avant union kabajakaya ministère de l'intérieur tout ce qui est intérieur yo megonweze compétences za kazanikiwa ezisiwa. À partir de 2009 il y a article yo itola ya ministère de l'intérieur il crée loi yezisiwa kwa tine contrôle ya les affaires intérieures les sécurité intérieure ya haina isiwa yawe makandida wake waja wambiani wareje harme constitution 2001 izorabu kwa na ujwa weje harme constitution 2001 ngabo yiyo yo article ndo njina constitution 2001 yaba ukana haina isiwa kashijoka na police de l'île ya hasho wajo gérer les polices les préfectures. Et en 2009, quand police de l'île, il y a une police nationale, les préfectures, ils ont sous-titré le ministère de l'Intérieur. Il y a 2009. Halafu, namna wanruao, wajoka humchiliano mabagwani hao, wajoka ujawambia nyakana nga regio 2001. Na wabe shele ya 2009, Rais Azala Soumana Bwana Heri, wote dia karaisi. Ça veut dire qu'Azala Soumana Bwana Heri haroha harate constitution 2001. Harejei haja hadungu shadeze constitution jazi parisabo. Yabo wauka wa rejei wanza wa mrejezeni. Samahani. Wanza wa mrejezeni haroma constitution 2001 na mwambie kana ashi zinunrabu parce que comme là où rejeza ma constitution 2001 parce que constitution 2001 yo 2009 yungu lo mbili mbili. Yezisiwa zibo haze hutamu embabi wakanizo kwa tina hata bahindu wabakishaniyo na rogozi ngiza kabari yawa a partir de 2009 revision 2009 ezilizo kaziti na mtahenamna ya kueleza nyimlembi diyo mbaga munu mashida na Rais Azari na mtahenamna ya kueleza wa Komori waeleo ya ukakweli banu nganyina fikira za rojana ma constitution 2001. Parce que constitution 2001, il y avait mandat 4 ans. 2009, il y avait mandat 5 ans. Gabon Zouani, wajoka ukiri. Wangazi jamrume mahamitsanu. Wajarume mahamitsanu. Hau, wanrua jawarume. Mgazi jarume mahamitsanu. Renouvelable une fois. Yoma hakume. Halafu yo jojawa. Ngarejezawe constitution 2001. Unabie mzono joka ukiri ambekana yabo. Ngamruma mahamile bagara jamu constitution 2000 yizo nrabu yabo sanga rabu waka ani awiyo balbala ndo jina wanza wani waiti tika ufikiri ya ukani haromo muda warangu 2019 ujaba sainu wa changer o stratégie yuri shatogeza namba ukana ye gwange joka nzima tena hauka etubwike jawaikeza wabale zila nrabu wazamba 2019 waona za tufai waja waranzao tena warodovu wazirumie tena en 2024 ala nyaukana haina mrulio harmologique haina mrulielewa ya ukana wanrafali kibanu ça va être difficile hokawando warodovu tena warejarme constitution 2001 haukanga bonrogo zinji za karme constitution 2001 ritijo jo uzirumie aba sainu ikanga rizirumie yao yabo swanga ratebelbala harmwensi swanga radora ani gardora ramane wasi hawasi yodi namna mimi naelewa na wewe namna naelewa dabokana gardungao ze discours zao garidungao ze hutuba zao garidungao ze déplacements zao harmwe miji harmwe za intronisation harmwe izopia garidungao garwaonao garwaishiao yodi shatongeza rakahuja banu jerfanya alertiyo rawambia kana harumaze nukto wanruao mtuju wakamunyi baraka ife parti sha harumaze nukto zaho wanruao litengola hae wanu wa Salim Abdallah candidat wa parti juwa wa he front election no wanrua jina walio bavuniho he wao wajao mwambie nrabo wao kwa tuja mwambie ni kweli haukana haina ujoja muhimiliana banga warejama constitution 2001 ils ont drabo parce que constitution 2001 ça fait déjà 20 ans que tu existes il révisait wa 3 fois
2009 Sambi a révisé 2013 Ikililu a révisé à partir ya congrès engeni ya 2018 ya Rais Azali. Ça veut dire qu'il y a une constitution en 2001, il y a une constitution en 2001, il y a une zinji zijo udanganyiha ngabondogo zinji zichijokana mana ngabondogo zinji zijo utia balbala harima ntino wanansi na wamwambie ni ndogo zindwa jina wamweleze ni ndogo zindwa jina zijo umwele yani wakomora shawongo uharima shahidza isho yauka nardira ambio wanzuani yauka ngarjo wanika yezi ngarjo rejea harima constitution 2001 bango wajo kubali wa rivoti wao tino wanzuani hako wanzuani ngwaele wao ya ukale constitution 2001 abasa inu kaiti na place ya hayo en 2024 hauka zinji za kayabo kazito existe na hiyo a partir ya 2009 na 2009 azala sumani tidia kara isi yabo ngarele wao garkubaliyo gar aminio ya ukana ngarda harma chaguzi shangarenda harma kampanyi kao wanu wajoke mbidino wajohambe za kweli wajohamba gizo wafanya nezilio en projet harma zibarnamaji nezijoka ufanyishia wala wajoba kisha harma zerevu nezerewa za ukana vanu lazima nzuano hundanene haki hao vanu mekativotewa amjofanya mahamili bahi amjorantsezi nini vanu ngebidio rejei haruma ya constitution 2001 nabu karna ujua urejei haruma constitution 2001 mbarugo ntiti mrumu mahamitsanu ngamundu marume mahamitsanu kamna ujua mjema biwanzwani kabunyika mruma mahamine bahi na mweli na mneleze namna wanrojoka uyelewa yabo yobali balendo jena do mundo mwaikrie sijuhutajia ya diskuru hiyo baishenga mjuo ya ukana ya diskuru hiyo kwa nahu iransi baishenga amini ya kwa diskuru hiyo kwa nahu yamba kwa nahu idunga wajo imentene wadwambie maraya helilo shanga mielewa ya kana hiyo ni ndawa kajala hao haru hiyo ni dake ajali ya hao harumwe kampanya hukakabati mkomoro ujoelewa diskuru hiyo ukomora basaimu wanza mria wambie izo marifanyia nizo matorifanyia zebarnama jizilio nezijoka huja izo marifanyia nizo mjoka urifanyia sha embabititi na isana naelewa ngabodu wafanyishe coalition contre Azali yone mbabititi naelewa kabana ukabunjilio kabana ukakampani laho wandu wale mbidila wajwamba kana banu sisi batu banurikana ezi na rambiwa komorizo rafanya nizori rijipangao jerifanye ikama uduri nikiwa ezi ritsiwatia harma dereuni ritsiwatia harma nrabu ritsiwambie mnyanya shana rwabie ndongo za binganzia halafu mbide ya hatu singa on s'en fout ye dalilu mtona juzi wakama bunjilo chimararo chijimane nchujwa mangabi mabunji yao pia Azali na serikali yahe ndo mshangiri ado watoka harama mabunjilio yao watoka hanyanya ho kama bunjilio kabati mru ya hundae odas yambia wakaya wakawaishilia ya ukana vanu ngaranzor fanja karhundu yezi ngardo fanja besemna extra waheli derwahe parti orange unaona ya detail yembabi barnamaj walunio wajohanza waimete à la disposition ikawa hundana nezi shawandu adunga abo pia ezefleshiza hao pia Azali akanzuani afanya diskuru yahe na mdarango mnongo kabati mradhukuru mdu kabati raba izo rafanya raba izo zifanyishi hao nezidio harma ze barnama jizahatu ikawa kumuru hariniku aminifu jerdu abo rizifanya iyo ndi siasa Tikahujan tirem na alert mtiti ya ukani uandu wajawa mfanyieni ze kampani ikao watpangiha hawandu wenji
wandu ikao waru mwenzi, wandu ikao wakana dhamana haru mwenzi, wandu ikao wakana barnamaji wafanya rongo na watufanya leo chijojiwiwa, leo chijojiwiwa engo wandu wao waambie wa Komori ya ukana abasainu azalini letengo lahi ngwa himahula siri himembidinu ngashida nao barnamaji kwa barnamaji ngwambao rambe izo rafanya nizo watufanya ubanrazia wabidi warenge waturenga izo sisi ratufanya wafanya helilo ili wa Komori waelewe ya ukana vanu sa roharma karni ndwa jina ngarda harma karni ndwa jina roharma barnamaji tsainu ngarda harma barnamaji tsainu yodi namna sisi rifikirio si majadeo yodi namna kaufiri ya kampani ngejuka shahai namna rigonao mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant parce que Ricardo Handar jirande compte wananyasi waliombidila rakaudwambia kana kamandisa za pre kampani za hani kamandisa namna yofanya siasa hani kamandisa namna ujikurubisha usoni mwema raia na wala hune mbide ya hatu sarandi sa pre campagne randi sa porte à porte randi sa rencontre sinoam randi sufanye madecision wam randi sa pre campagne hakari kabyelewe ya ukana ngari lindwao hari manchaguzi zito hule yode namda sisi rakawelewa wao wala walembidila wafanya siasa karna waenda maka mavoti mpaka azalia roha garanza ujao nger kubalerda mavoti wakaufikiri ya ukazali il est le genre de président ya usede harma caprice za mapoliticien bahari wona majina bahari waparokana dhamana za daula uba ndogo zinji wajala dernière minute waelewa kana no kena ukiri yinu daula ngabo mishinzi ngabo namna ondwa bidiwa zidunge lazima ondwa zidunge wajikomi wa maru hawaelewa yokana wanu kabati mreje dingoni et terminisivan des élections za 2024 shayhundi yokana abasainu wabidike wahuntanye ze barnamaji za hao wahuntanye izo wafanya arjana nizo wafanya juzi waje waendesheyo wa Komoro waniko aminifu wahundi yakana ngio trota abasaini na rumina ramba kazali wala jao wala zali wala jao bawa Komoro wajo kubali izo kaziti ya basaini wa Komoro walumasiwa wavoti no walio à l'extérieur wajoka usiha wendi wachague makandida wao waelewa yakana wazao mru ikao ujuje wafanye barnamaji yaje wambie namna wajo yenshi namna wajo kaya eka waniki wazedhomana iyo ni namna wa Komoro walindao sha tizidwa sha timalapizo sha timenasi ngwaja laze menasi zo kasufanya hata ndongo walembidi ngado tadamu ngado fanjao zo pia ya umafiti usiku wumzima yambo ya fele umbu jofale kabati namna yambo ya fema udungu jofama udu kabati namna yaboze menasi nema kata na kata ya pia ya umajaya ya umafiti zemenasi zuzandi sarangu 2016 hata jehunda basai mais ce qui est sûr et certain usiku wa hezenyi chaguzi yungar aminio kakabati mojufanya menasi yungar aminio ya ukana na abogar beshidao marahaba ngari jadidishao zenvuza hifadhi usiku haina ujofanya betizi yatishe ze resultats zo maharibi mujoro zishenso abile ka haroha ho gardavi hauka imwanza ya temsajaja isa ya disohamba kangu jota msajaja c'est une préméditation yabo lazima izopia destino wangu considération aussi kwa jokanza meta na execution zeno wezandisa na remdengerdera miehe hata zevotizisa ya roho das ni babiyo ngari hifadhi ngari aminiyo ke hifadhi wajuzifanya ngari aminiyo kazerongeza jofanyishia ngari aminiyo ya ukana iyo ndi jotongeza zenye chaguzi zivire harumanzia
walio ze voti kabana ukavoti kabana fanja ze voti kazi ufanyishia aka mengoni mwenji saya heshari ya shadi sausi ze voti komori duka beshe biro nzima ya voti ngaijo waziwa yabojuka navune dami nyele kiesi ilo ya kuvotea yo ferahe ujuka ero dans les réseaux sociaux yo alama ya ukana ani uombrika katina zo proposer wa komor katina zo ambia wa komor katina za utia tomaya wa komor yemission ya hendiyo juste yake ero dans les réseaux sociaux ola ero bapaswa kiesi yo ndio andu wengi abasailu wahensiyo iken wajoka ufanya shangara wa miyao ya ukana wajadia baadhi ya miji warengeze dhamana zao wajo sécuriser ze bureau de vote zao wajo sécuriser miji yao ya hifadhi mleho mtongora uwa hifadhi katubidiro henge bido bakcha dans les casernes kaina ubakisha dans les casernes ngaijoko mabareni ibirilie ya hifadhi ya hemaraia zenchaguzi zibirendo yabo ujoka urudia mweze voting ujurudi ujoka uretire candidature ujoretire chef force gaijoka ho mabareni gaijoka ho mijini gaijo birilia ze voti hena mnazabili zibili parce que vanu ikardo anzari bakishara ma logique bakishara ma kweli kuna ujua leo ujipange ranguda basainu maudu nga mjojo haho njeni huwe maudu nga mjohima borompo yo mitieli katsone de garla ngeli birao nilipasu eze vitre nilifuse zempine yabo isahulaha yabo unami yensi unami yehifadhi abo jindu tsalinu sio idu yampara ale ciao ale assim mesmo. Ela saindo, manda o ano que eu quatro randama. Vídeo ando a dégage. Ela me botou na randama, ela saindo, ali dégage. O geneza. Halafu hizo ando atohelewa na antrugiyema kwa tuelewa ka vanu ekamro hajavanu kutuweze kumateriza betizi zahe kwa tuelewa kabala me objectif yangu si Ahmad Swalihi Muhammadi weitsudo nanzuye shiyezo nambao akazo nambao dizo ile zilo hitswani hai Hamada mbaye izo nambao izo ndizo zilo hitswani hai izo dizo amini izo ni amini dizo amini shabanu wonanzuye ni wonanzuye ishiye dawe ulo yabonde yao dawe ulo yabo ambao majaya mwalela ndo wewe ndo nanza wishiye izo nambao wende waambiyo wandu aho yabaka ujabo wabo mnyanya waho wabo ne pense pas que là je tiens compte de tout ce que tu es en train de dire là ya uma fits omhima manzo wishie message yangu izo nambao zo nanzo wishie na weka hukanti yabo hela wakatuko tokomate ondea ça veut dire kabo izo nambao ngozishio yo de objectif yangu ba na weka kutukomate yabo c'est un problème parce que abo huroha yabo kutusha izo nambao na wewe ndo nanzo wishie izo nambao yabo ça me fait ni chaud ni froid msajaja no mwalela mjoja kete abo mdohamba azali dictateur azali jao azali criminel ben tu peux tout dire les objectifs en mando shizo na bao yo des messages yangu nanzo ipasa bala message kama nanzo ipase nduka yambia ola ya saujuo hizo ambao hauya saujuo zilo hitsonya ndwambia ola utujua ola ndo nanzao yaishie narendelele mahadisi hatu afikiri hapa sana message ipasa abonge le trengwe la hoa wandu walembidila wahabiliyo arumwe marengo ya onato mdumo tsa mdumo bleu franchement je suis fier wandu walu arumwe lembidila ngwaelewa ya ukana vanu
kabati namna ya ubira na ritsahe strategy na ritsahe namna ya ukarishinde leo rikujikurubie ne maranya parce que waisa waelewa ya ukana yesersene mouvance présidentielle waisa wa occuper terrain dans l'ensemble des îles waisa waelewa ya ukana à l'approche des élections yahaze yinji upande wa hatu isaifanyishia contrairement ya wala wakaufikiri ya ukana valangarjo usede harma ze caprice zaki mana zidakani sahau waele wakane haze yinji rakwa jaifanya abasa ndu anza wayandisi abasa ndu anza waifanya naritante naritatone naramengarjo nika wanzwanezi naramengarjo rumama hamidi basi halali ya ukana wakumurungu waeli wao ya ukana c'est impossible kuna ujoni kwa hezi ya mahamitsanu ujiwambekana ngamrumo mahamidi bahi sa ri changer constitution et ça il a reject harma constitution ya 2001 et kabala wakawambekana ngardu changer carrément constitution peut-être cha yefe ya ureject ya ukana ngardu reject harma constitution ya 2001 mais c'est impossible parce que tizamba de le début tizamba de le début okana ukaondoa jarma constitution ya 2001 yabonga bwa ndongo zinji wandu wenda wazilatse ngabo belbela yinji wandu wenda waitiye ti donne quelques exemples harmo ka uja basaini ya ukana exemple ya handani c'est que e constitution ya 2001 karna ujo urejei parce que ngabo ndongo zinji izabadili ngabo article zinji za karma constitution ya 2001 ziti yo abasainu ikawo yezinji za kabo parmi les articles za karma constitution 2001 za kauja zitolwa hizo zitolwa en 2009 ya referendum ya 2009 le referendum ya 2009 rais azali kajaka raisi yamwe raisi mfrojina yabo do banu ze articles zinji zo kauja zitolwa ngebo za jazatolwa ze articles wozaja zatolwa wanu waelewa ya ukana ngabo ndongo zinjikao kazi na ujokaya mwanzumdia chaneleze namna abasainu warajoka ujambekana no ketubidi wake ministre de l'intérieur abasainu ngari eliminer ministre de l'intérieur ri rejezer compétences zinu harma sisi c'est impossible abasainu wanu ma gouverneur abasainu na wardo boraja la statue hao ya mando ila wakema président des îles c'est qui est impossible haya ma commissaire abasainu walo ma délégué ana waraja wakema ministre des îles yabunga reje yo harmazla hutamza elbak ze préfecture ne police nationale abasainu ke ne reje police des îles ani c'est tout un processus yikaunga ijoka hanza ya ntameo yamunga yadabo ndi ya refrain ngayadabo da register dingoni ngayadabo tseni dari block ce qui veut dire yakana kabati namna owandu wao wajoja ho mabangweni wajoja ho mijini wajoja wadoma biani ya ukana ngarejar ma constitution 2000 ngarejar ma constitution 2000 ikizo nuza kweli wallahi zonrabo izonrabo mukhalas na ikaze no hanza zike kweli ikaga rajana ma constitution 2000 na kubali ya ukana ngarejar ma constitution 2000 ngena mnabii yemzwani mzima parce que kanga rajama constitution 2001 waba ukana ngwajo hirejeza nzwani na kubali ngejore je nzwani ngamanzo mba nabii yemzwani mzima tout âge confondu yemzwani mzima ujokubali ya ukana wangu wajoruma mahamitsano ya jamba kana ashe banyinga mruma mahamine babala mfanya renga constitution 2001 mahamine keti renouvelable babalanga rumia constitution 2001 amanzo mndwa nabii ndu hata walio daono wano makandida wano walio mbidiyo walo daonao wawambiao ya ukananga rjoube hata wao kabati hata mbujukiri shundrabo sikirondwa umhadayani viona rien à côté harmale suala la ville harmale hadisi yangu juzi c'était aux environs il y a
ya 22h ngafikiri 22h 23h batwa tilala mwanama Marseille hanipara ikao huo mwanama shasitisia sanzima ngunambio kana vanhu vakabunjili yo Château-Gombert. Même Marseille, mais Château-Gombert, c'est pas ça fait pas partie des quartiers kao même tembele au yabo nsina hata j'ai aucune idée. Vanhu vakabunjili yo Château-Gombert na harmele bunjili yo mengoni mwaro akarme mabunjili yao da wanu ma leader wa maopoza wa Komori wa jahunu nusu ya hao wakaya harmele bunjili yo ni akaunambia hakaho bunjili yo ni bahe hamba ka harmaze nuko zambabo pia shabaka kalima la kaudore jei na tufanya hata rihunde mru baisha johe ya joka na mzinga baisha ya joenda ya tore mazali bahi no azali ya tolawa izondo goikao zikao circuler harmale bunjili sabando ika Château-Gombert abo hena mru lona une petite idée aisangu juo mahalani le bunjilo la kaya yeru neledaho bon hoandru wao harmaze fikira wakanizo yabo yakawatu wazali dukana na ruhunde namna rutubeshe rujungu na mru mzima remlima pesa na tudea remne azali mzinga bahi yawe mru kujitofidia yedia fume mru ya ulo yafi bahi noze voti zinje mtsanga na yabo ya 2 mois avant ya ukani sheza juzi 2 mois avant kani parana bilweza juzi ngabo manama tena wa daula ya haki yabo mtujudo hamba wandu wa daula haki wandu ko hadisi lokoti wahiti tizamba haram parozamba ma video ngamzirejezo leo ya ukana ngabo wandu de Grand Comorien ikawaka wana wanzuani wakawa decide ya ukana na rifanya avant élection wakemzima harumaye entourage famia rais azali ya juru hilo wallahi nadhimi kana baundra hanipara hanambia hadisi saba engo wandu wao hanambia kana eshatongeza ye mission yichijo avance seko uanzwani wakadaona wabakana sikarna unjia harma mission hiyo parce ngarele wao kana commission ranza rifanye ya munga ardora tie sambi na salami harma problem uanzwani wao horo habo ye mzima hapara bwana wa daula haki huo hamwambia hadisi bwana daula haki huo hanipara ambakana wansi amrejima kalima yahe babanga fanya siasa contre ya azali ngaranza wazali ya roho mais on roho sur daraja hamani yo ngamhuparo ni humeta en alerte et quand go shida wa informe wandu wao yakana wandu wao mwanza wafanya roho kaza hata juzi ya Château-Gombert tena Richard Parwa tamilwa sabando ebunjilio lifanywa mahala nhoba Château-Gombert umji bon ndraya haumji bon denamna haruma umji wa Marseille na mengoni mwandu wakao des leaders de l'opposition wangu wa Komori wa hajahunu après 2019 après des jours tijati elewa yauka eski inu tsinamna ya utaha watowe wandu riali eski inu tsinamna ya ufanya watsangise walaikao wana mihono mangu ya utowa riali eski inu tsinamna ya ukangwanza una riali watuyo boshoni wabali wende zao hau wabali waenshi hunu hau wafanye zero zao turbabu zijiuzi sale sualai entre-temps si jambi yakana non je prends les choses au sérieux quand même. DJ Ban, prendre les Comoriens à témoin.
uka yonde daraja wandu wanu wa wasuli etartibi hao kwati na hatanzia yobira watante wasiso wa komori ho mabarani kwa jarisis wabeheriali cholo ali mlemengu seranale eni sawa beheriali ngatungona ula kaza mafungu wajifaidisha hata abasainu waelewa yokana nusu ya huwa na wahi diaspora waelewa kabanu watorendo mbe zohama watungopulwa riali shakabata tangozi evolue abasainu arabehe lilu yokana ngartunda muda dafumi azali dawu azali afeta babe sengo wajoto we riali waona na Chateau Gomber wamba zi hadisizo wamba lesu alailu na kabli ya Chateau Gomber lesu alalinu tiparo para tena tambilwalo shagar mwambia unyokana nga wakati artuja banu dofu we badina besho warni cause information wakati wa ma un peu réticent beshe kwatina wahara vumbwa certain madina chaze détail ces détails ngazir permeteu regiono uzinji abonge kaujari mettre en garde yakana les élections tizo ngazijao wa Komori wao waparao dans les urnes wende wachague rais wao wende wachague ma gouverneur wao nyezi nguju jalie ike rais ujochagula rais azali ema gouverneur o hatu rawa ami rewa chagua sha ngabono nzima kao karna ulashe komba ikazi jaza mvunga ardozirumia ikazi jaza mali ngardozito ikazi jaza fikira ngarjoto haina namna zenu juhuja ngazjuhuja akari amini siasa amini Mungu amini wandu ngarwabe hawar mambana himo dingoni mao haina lijose kulwa ngalijori remaranzi ngere lewa wasu okangari amini yokana yensi kena ubasauka kena wa avance kena wenda banu yoka haina ujuhuja tsohima uno mrabwe ngari mbehao katari ka hata wasuli rejedi ngoni rdom sekulabu ensike na wasuli karna avance bahana yo de manara amini ri amini yo kanga sidingoni mara isazadi ni sasa jimla yahi ni serikali yahi rendi humbanani yabo wandu wajipangao ya ukangwa nzawa uwe warahitswa wafanjao almuradi haina mwambao haina mfanyao haina mwatayarisha mimi nizijuao kojuhamba walona zedhamana za daula kojuhamba yehifadhi kojuhamba wadungao afasiri ya uka kabati nzia mjo uvira kabati jibu mjo heza kabati no mjo hamba ikeka rezijua haina mjo lijamba sitolishia abonge wana mabunjili wafanishi hao chochoroni voilà manama al Ibrahima Chateau Gomber c'est près de Aloche au 13e. Bon, Aloche je connais un peu mais Chateau Gomber njaparo traîner nangaizo ihodo bano le bunjili ido lafanyishia abonge wananyasi wa Komori na mwelewe kana leo azali dulu rais gamtsahau maudu mjemkeneze dhamana hizo shawallah ikenzi ya maidunga ndai kama nzawo ikemkema rais henzi ya maidunga hiyo ya marisiza ya ushangaza ya haina ndongo za tsulunganzi bahinga mwambiao ni ya ukana kabati namna salamu alaikum ma tante Mariama Mzemadi c'est ma mère c'est ma tante je l'aime bien shagari mwambiao ni ya ukana haina nzia mjohen ikaka mtufanye siasa hamadi namna siasa ifanyishao kamtu hamba siasa hamadi namna siasa ya mbao kamtu shida na neba bani hanyu wa kisiasa
kamtushidana na mabani hanyu ikao ngwa harimwe mabavu mweda harimwe bambao mwashidana ni mabani hanyu harimwe bambao mweda harimwe mbude mwashidana ni mabani hanyu harimwe mbude kisiasa ili mwasuli harimwe zedhamana shambakisha harimwe maresiza na taratibu za handahari ngamjuka utadamu ngamjuka uwana ngamjuka uwa ngamjuka ufanja rugutuelewa kayo majaya rugutuelewa kayo majagala ngambeshelo marahaba auka mwenye baraka sexuali haelewa eje urjo hambaka il est un peu en avance auka shidari kurudi Rijoshinda na siasa izo yafanya nizo anzao yafanya. Il fait un peu de la politique. Gari amini bese shawa dunga yabo wabakisharuma marisiza na taratibu za anzao wa trompe wabadilize memoire za wa Komoro ikiwa Komoro kwa tuelewa gari waambia kana rendezvous ya hatu 2024 yegwa itoka nzima eke taratibu ndiyo hauka zamba ngamzao yauka ngasina depa en avance hauka wakati wabidike mkurubie wa Komoro mfanyize pre-campagne za hanyu mbakisha harma caprice yauka kartenda mwezi election mpaka zali harnika bibero ya chocolat chaud mpaka zali hajari pwe mafude rjoda mwezi election. Mais écoutez, vous faites de la politique, mais la politique c'est ça. Il faut être en face ne ulone régime. Mufanye face mwambie kana tijao sur table. Iyo de namna sisi raelewe siasa. Iyo de namna rasomesiwa molikoli wakati rakaye mahayu. Siasa ugukuru siasa ya ukanga mambo zinu bazini bizo ndo hangu wajo ujibi weka waishia. Garjele ropo zitwa na ndo ambazi hiyo ti siasa yabuya haelewa yatukanza elewa kana hoelewa hawendana kaze kifwe madisi hatu uka timwambia ni ukasari njarme kampani isari njarme zinchaguzi ema kandida ngwa wenji mwishe dimanche ya juzi ya de kandida wa isawa de declaration sazifanyisha officiel wajunjia homijini hatu wajunjia homirayani hatu wajunjia haina bahanu bonjia ili wafanye siasa ya hao mizo na kanzana meno onzima ranzi 2016 ya 2019 kujaba sainu e couleur ya hatu dainu nainu raha karjabadili nainu raha karjabadili couleur ya SRC, les couleurs ya mouvance présidentielle, karitsanganyi hao rwane bwana. Haina bahanu ikao ngabo mwana wa mouvance présidentielle, ngabo mwana wa SRC, harumwe dunia ngasi wazima ngarwana we bwana. Juzi harumashesi wa Shanzuani. Yemhungu wa partirave, humedi msaidie, a annoncé officiellement usoni mwa Komoro et candidature Yara Isazala Soumani, harima i présidentiel, harima gouverneur, Ibrahim Mze, Shamina Mohamed, na Dr. Zaidou harima sheswa Shanzouani. Yabo ubishi ukomo. Pre-campagne sazifanyishiha, intronisation ya hema kandida wa watu, sifanyishiha, abasainu garlinda uze kampanye zibulwa. Abonge haina mwana wa SRC. Haina mwana wa mouvance présidentielle haina bahanuka ondu ya liyo kasama wakati wa kampani ridafino izorafanya izori aminiyo kanga zofanyishiha izatufanyishiha ri amini ya ukana ngazofanyishiha inshallah taala gari aminiyo ya ukana yemhuwa hedaula ni serikali ya izo wafanya afaida ya hensi ni mwananzi watike mwana wa SRC watike mwana wa mouvance présidentielle bahati mapartiza watsuhula shawa aminiyo wajuao ya ukana nga wafanyishando wabo wafanyishando ngo harmwenzi
mnduna tike mhara hozamba, mnduna tike mhara hohamba izorafanya, mnduna ti ezite, mnduna ti nyamize. Bawandu wao walio harmaze rezo na harma mabunjili otulaze mwawerale kiyo kwati na leson ya unika wandu haukana enamna raruma ya roha 2006 ya raje 2016 de namna wandu wao waruma ensi. Me ujiuzisa masuala ika ngamwishilioza intervention zahema politicien yikao surtout wakana dhamana tisha intervention ya Ibrahim Mohamed Suli, tisha intervention ya Razida wakati mbujiuzisa ebanu wandu wanu zenongo wambaka azali kachafanya hau zenongo wambaka azali hafanya nai ebanu wandu wanu wakatokane dhamana zinu zenongo zinu kwa jaziona emanu watuko wazifanya nro hindri hauka enge waka wazifanya hau wazifanya nro azali hajo jafanya zinro jina kada dofanya hizo wamba ukazifanyishia nai haukazitufanyishia. Je vais prendre juste un petit exemple. Ibrahim Mohamed Sule timisha juzi kufanya intervention. Oh, ndio wa jindu la nyumba la pitali. Jindu la nyumba hamandalila. Hana rambie namna wajoka ula entretene. Na warambie namna wajoka fanya zenongo. Je me suis dit, mais banu gareshar madunia hindi. Ibrahim Mohamed Sule, oui, certes. Jindu la pitali lendeli waho. Na warambie namna wajoka fanya wajoka entretene ye propriete ya la pita na rozi nyama marona tijambia ukana badiba nunge wakati wakao Ibrahim Mohamed Sule hukao wahele jumba huroha awambe se azaliwe ya hajoja ya la ménage ya tsahe namna ya wantretene. Mais quand des gens comme vous étiez là, Tisharazida Ngomokana, Kabatimro honnête, madami, Tibaha El Marouf, Nedena redresse les daho, Tede Tifanjao, Tikaoliwa 700 000, tu redresse. Mais Razida, tu n'as jamais dit, Zabarindi ni tout le personnel, des personnels, il y a El Marouf ou Pia, sans exception, Randi et les femmes de ménage, Hata ou Jai docteur, ou Pia, Razida, Wahimi contre toi. Razida, il est le premier directeur Harmensi dans l'histoire. Ya remno madama hata ye mhu wahe daula ya kubali ya ukana no ifoni mtowe. Parce que politiquement en matière de gouvernance et cas directeur ya remno madama no hata yo kanziro kara ici a décidé ya mtowe parce que vous vous mettez en position de faiblesse ou soni moi administration ou soni mwa shirika minwa jina parce que hena shirika ngwajo fanya amandal. Il y a soit directeur Waye, vous démissionnez, soit ou une solution au fil du temps, il y a me remplace. Mais Razida en pleine crise, accusation de détournement de fonds, El Marouf. Sambika da soutenu, ha dégage, ha towa. Mais ces gens, ils viennent nous faire des leçons. C'est honnête. Quand redresse, quand on fanchao, mais et ben les madame là carrément chez toi ni timambian yo ani yo tikan live njaka playback afanya 10 heures au bureau hae akaba l'homme là on est personne na bakuntsuru ha aende waja aende bakana wallahi kana uruha wakati yo mi journaliste Al-Fajr wala Jabal TV wale directeur wa handani wafanywa akti hamandiyo iyo ikaujaza bari Razida urambi iyo ikaujaza bari ba tu honnête ngamkubali au kana we honnête ngoje swifu ngamkubali mais iyo ikaujaza bari pourquoi halafu kama wajanga hamanda wanu olioka waje wambe valarifanya jau
riwahe nyumba ila hata rwasula ramwe beton yezi sariroha ya wazalibwe haja ibidia ya tebeto haja kata tebeto hiyo rijoelewa ka abwezo kweli vous faites de la politique chate fondation kamja kaza pourtant vous étiez là kana enzi ya mahakume sambia roha le rende qui rassure harenge izo matufanya zijazi mungu fanyo ngamrudwa ani shaizo karchodu zamba osoni yom na trogiem bon na reje armazi voti kazi voti sangazi jao wanachama wa HCRC le mouvance présidentielle walio harma ulemengu kamili wasawa niso jimobilize wasawa niso zirencontre zaniso fanishiha abonge mjulizani ya ukala ye CRC et mouvance présidentielle yijirundrao Paris Île-de-France hena ujokanza de place walio en Bretagne walio Hauts-de-France walio au nord walio dans les provinces hena ujokanza il y a des places le mois de décembre chaque date raketi fixée on va organiser une rencontre une entrée politique pour soutenir nos candidats, pour encore montrer notre position derrière le président Azali, derrière le CRC, derrière la mouvance présidentielle, derrière le Serkali ya Rais Azali. Le Jokana, wakati on fait une rentrée politique. Karifanya onamna karitsangani, rionani, kibano wazima, reconsolide zimbwana za hatu. Quand je pense qu'il y a comme on a à Paris, dans Paris, je n'ai pas toutes les informations nécessaires. Par ces informations, je reviendrai sur un fikiri ou monano ikao ngarjo tsanganya wazima rambe siasa rambe izo ikao uzafanyishiha izo ikao uzafanyiwa nezi Azali ranzo katalonezi ya hata wasuli banu ikao kamtuzi jua haunusi hayo ngamjua na nusi hayo kamtuzi jua réessayer recenser pia tout ce qui a été fait randi le bundo la hensi randi diplomatie randi siasa randi sopia ngarjozi tsanganya osikuyo jeri mwambieni ezafanyishia nezatufanyishia on se prépare ça va être au mois de décembre début décembre, on fikiri wa. Oskuyo, Rionane, je dis bien, dans Paris, en région parisienne, Gardionana Pia, en fikiri Hataiho, certains matériels qui ont recommandé pour nos sympathisants, pour nos militants, pour le public, Gazijo Huja, Gardoshida Rizi Paris, randi t-shirt, casquette, châle, majindini au pia, garumamka d'ici là, gazijo wasudi, il y a un roja qui va dimanche kuyo, on fait une grande rencontre, il y renforce et soutient yatu, usoni, mara isazali, ne ma candidat ikao, doadunga nao, wende harmaze hele, za 2024. Abonge, watukufa tampaka dabo, arjo rejela na tena wakati wasaya, ngafikiri même rencontre yo tena ngafikiri ngejo organizewa haungio en organisation harmo mji wa Marseille izo pia ngarunda namna ya ushindari ribirane haukana ngar aminu ya ukana baina ya hatu sirio Ufaransa nane ne bureau politique ilio moroni ya panga SRC ne mouvance présidentielle harmoze campagne zinu karifanya hunamna kargungane mwendo mzima rambezi nzima riwane bwana nzima hafaida ya siasa ikaondu sisi rai amini rai tanziani shanga fikiri plus d'informations gamjorejei d'ici les jours à venir ijeni mlivreni quelques informations abonge ngarjona na tena wakati wa saya amushirani bitsi masimema wa ilalika tampakana.